Aye 2 days TV no for me da said the brother unya mranya daje e de hwahimam ka chahimam fefe makato se ha yesu abakosem Ghana ma chieftaincy se he ofuni amahimam nkomo ene yedi no mo etukoto video na no subscribe bi no wa share bi se de be ye ja ye de tunkukuro no anya bi ahwe na busua no gro na busua no ayakase na akonanim onua ene yenko obri yeboa ho obri yeboa ye lawyer kase pa awoye adwuma ma santema bunu ene na half die meka se obi ani obri yeboa ene wo ka se hwe na mampo ayi sampa ma hene baby o fiebre o baby o brokum hima woman king gazette mama ebo mi dibo mu ase de maw o baby o sese ontimi mu bonkwansa e baby ti abodom hene o mu nyina baby o mu nyina wobro de no mu nyina send po o kenkan o mu ko ba 11 awu nyina ya man hina o do mo bia chobi ase awu nyina wa santimemu etisere na no man hina tina se kase sei abunu obetetim o ma we nya asase we nya nana we ya ndia jankwai ni tie na obri yeboa nsem yenu miense bia wori tu dwachirechire mu Denti asantema begu so ya santeman na kwa ya santeman na kuna ni makwa ya santeman wuntimi nkunti ya santeman da nkwana nkura batakura wo bro no kura no esuche wa wotete wo yenkwa yengo timra sisia brother unya mranya daje e de hwahimam ka chahimam fefe makato se ha yesu abakosem Ghana ma chieftaincy se he ofuni amahimam nkomo etukoto video na no subscribe bi no wa share bi se de be ya ja e de kuro no anya bi ahwe na busua no ayakase na akonanim onye yenko obri yeboa ho obri yeboa lawyer kase pa awoye adwuma ma santema bunu ene na half die meka se obi ani obri yeboa ene wo ka se hwe na mampo ayi Sampa ma hene baby o fiebre o baby me ma bunu is brokum hima woman king gazette me ma bunu is mama ebo mi dibo mu ase de maw o baby o no fiebre oye vice chancellor wo university e baby fiebre ti abodom hene o mu nyina baby o mu nyina wo bunu krachi ni ma o mu nyina wo bunu na no mo ba de sese obi na ewu ni ya members of the Asantman council na ya man hina o mo do bia chobi ase as members of the Asantman council it is said na no man hina tina se o mo hu nipa abu o batatum o ma we nya asase we nya na we ya ndia dan kwa ni na obri yeboa Listen, you say be a word to the man by. Did you na kwa ya brother unya mranya daje e de hwahimam ka chahimam fefe makato se ha yesu abakosem Ghana ma chieftaincy se he ofuni amahimam nkomo ene yedi no mo etukoto video na subscribe bi no wa share se be ya ja ye de tunkukuro no anya bi ahwe na busua no gro na busua no ayakase na akonanim onua ayenko obri yeboa ho obri yeboa ya lawyer kase pa awoye adwuma ma santema ene na half a member of the Asantman council kaze hwe na mampo ayi ofuman sampa ma hene baby ofuma manhene bae ofuma manhene ma gazette obae mama ebo mi dibo mu ase de maw o baby o nkranza sese ontimi mu bonkranza e baby ti abodom hene amantan baby o mu nyina wo bro e bae they came as members of the Asantman council. Mo ko ba 11. Ah mo nyina ya man hina mo do mo bia so biase. Baba no na no do da. Na wa Asantman. Na wo tinche na. Everyone. Ti se na ma hina tina kase. Oh no to abu. Me bata timi. O ma bo nya asase we nya na dia. Na we ya dia. Sanya okra na invite. Ko tie na obri yeboa. Listen you know say bia. What papa. Denti asantema begu so ya santema na kwa ya brother unya mranya daje e de hwahimam ka chahimam fefe makato se ha yesu abakosem Ghana ma chieftaincy se he ofuni amahimam nkomo ene yedi no subscribe bi mo share se be ya ja ye de tunkukuro no anya bi ahwe na busua no go na busua no ayakase na akonanim onua obri yeboa ya lawyer kase pa awoye adwuma ma santema bunu
ene na hafa die meka se obi ani mobiri yeboa ene wo ka se he lecturer na ma prayi no ye court judge wajayaba no ye businessman wajayaba baba isusu be the woman king that's it mama e bo mi bo mo ase de maw obabi o jinka satimai ho in recent time obabi betena ko ti bon kwanza e baby ti abodom he wenchi ba o ti se bi pa omu nyina baby omu nyina wo bro wenchi ba o ti se bi kasa ti omu nyina wo bro de no nyina se ko ema obi ho ko kai omu ya man hina omu do omu ho do omu shati man hina ba ye bampo o ti se bi kaka bebro na na machi ti se na na man hina tina se kase perfect abunu obatetim oma wenya asase wenya na na wenya ndia o shati man hina ba no o de antarach Lensem yenu miense bia wori tu de den ka tie fo yawo de tia santima be go ya santima na kwa kwa da unya mnya daje ade sa himam ka che himam ko ma ka to sa ha ye ko ko sem gana ma me ti ta ti te hu funya ma ma ko mo e tu ko to video na no so sa ma mo focus se be ye ja ye de tun ku ko ya bia se na busia na go na busia no ayete na ko onya obi a mo wa obi ye ba ye lo ya ka ti pa o ye di ma ka santima ene na half of year maka se obi ani mobiri yebo ene wo ka se from first na ma prayi o te na from first so ma hene ba bi Fiebre obabi amanhine bi obaye woman king that's it asumdwe mama ebo bo mo ase de maw obabi o ko mun si hema no ba se ontimi mo bon kwanza ebabi ti abodom ho omu nyina wo bo me na dia ne men kama omu nyina wo bo me me kama no so omu nyina send po ko ba 11 ada no beto no pa ni me chiru so mo bien so biase enye asem ne asem wa enka wanchi enye nna na yanka before ti sere na ma hetina se kase wanchi ba manchia abunu obatetim na mango bi o ti na na we ya ni ma fa sanso abadi fi na abadi fi Lensem yenu miense bia wori tu de chechire mu samanjadua me na na samanjadua na kwa kwa ya da unya mranya daje e de hwahimam ka hwahimam ka maka to sa ha yesu abakosem Ghana ma me chief tansi se he na ma ko eni pa na ba esu ko to video na no subscribe bi wa chi se de be ya ja ya de tun kukuro no nya bia se na bu se na go na bu se no ayake na ku ni onya ayen ko obiri ye boy lawyer kase pa ha o ya duma ma sa ma bunu ene na hapo die maka se obi ani mo bia boa ene wa ka se he na ma mpra yi wa tena pakari sabra ma hene ba bi o aba kire odo wa ba kire do wa ba ni nananu brokum hima woman king that nanka kwade no asia bibia asia otimba manhia beda sese ontimi bon kwanza asase awoso ama kwa na pia ontimi ko ni kwanza oba kro mo da makom omunyina wo ni die mu no omunyina sendi po okay kan mo ko ba bi bo je kitwa bi ni nwunu jo ni ba ba wo fufu adia nkranza ni agigamanie tachimantie ni wa santimemu ba ni fie ha bedi wo ka ba ba di ba diane ba be top kai wo abunu ba nyina ba ko o ma we nya asase we nya na we ya ndia amakom dankwai ni tie na obiri ya boa busia ba ko sem mienu miense bia wori tu de chire mu ti asantrema begu so ya santrema na kwa ya da unya mranya dache ade sa himam ka cha himam ka ba ko sa ha ya se ba ko sem Ghana ma me ti ta se he funya ma ma ko eni ye ti ko video na no subscribe bi no wa share bi se be ya ja ade ku ku ko nya bia se na bu se na go na bu se ayaka sina kunenu onya ade ko obiri ya boa obiri ye boy lawyer kase pa o ye mama santema ani na half die meka se obi ani obiri ye boy ani waka se ana ma bia no wonya ne sa sabra ma he be your politics fiebre o ba bi o ofu hima NDC ofu di baby mama ebo mi di bo mo ase de maw o ba bi o bia me ye ma o chief tensi matters sese ontimi mo bon kwanza ebe everyone na man ti abodom hene yanwene na ko bia ko to is it some power from us omunyina wo obri bo ahinsam de no munyina send po okin kan yo mo ko ba 11 omunyina ya man na mo du mo bia nso biase
Menya madwuma asaba. Was Santimé. I did the first time I make cases for Santimé. It's a my head. I started in 1992. Say, a boom, but it's too for something as I don't quite. You couldn't see an hour in 1999. Let's send me Obri your boy a lawyer and then I have for dear Maka said be a boy and walk as a hair and I'm pray ye I dear Nasa if this who's your bar in fact, they stand there for about 1 minute. I am telling you, and that year President Wallace baby, Kunadu. I mean, I am my was Santimem. It is a run my head, Nasacassi. A boy, and another and dear. Don't quite, and I'll be a boy. Na wo sha edi enti na asa wo kire ade agu yi said e be ya kamanfo betiase na so manfo anyi bebre ignorance makato sa ha yesu abakosem Ghana ma me chief tansi se he ofuni amahema mo komo eni yedi mo e ko to video na no subscribe bi wa se be ya ja ye de tun kukuro no ya bia na busu na go na busu no ayakasi na akone ni onua eni yanko obi ya ho Obri your boy a lawyer and I have for dear Obiani Obri your boy. And what can doesn't know this and I'm pray ye. And Yansha Mampon Hinny and not one year, yeah. And that would for coin any among red Yamania who were coy. Mama, and you was the mouth. It tells you that or to silver school. What do you want, Kwanza? Asante or Diabodom. Omunyina baby. So Asante man Asante man. Omunyina wobono. Asante man. E de omunyina Asante region. Kan yomko ba 11. Asante man na Asante man. Yes. Omunyina Asante man. It is a region na sekase. The geographical location. On my way, yes, as I went and way and don't quite. Political boundary. Let's say geographical, or if you make it political. Didn't you Santema Guswaya Santamai? Now, my brother, and the Sahimam Himam, yes, because I'm Ghana, my sister is a hill for your mother, and you more. A Santamano region, the two I have to and you can't regional and then I have to be a member. And what is the Santiman she no threat. Dropping by oh baby, before they drop him by Eastern region. Nina dropping Asaki Ninia. What I say, to go for the dropping by because you're a member of the Asante baby. Omina wobro. Omunyina wobro. Sampa. E de no munyina ko okin kan ko ba 11. Domase. Omunyina ya man ya mo do mo bie so biase. Omunyina wa santimemu. Fiapre. Se na na ma het na se ka. Atronie. Sei, aburo betati. Oma we nya asase we nya na dia. Na we ya dia. Dan kwai, ni ko tie na obri ya boa. Let's send you no sabia. What is you the church? Yes, Santama for ya Santama. Na kwa ya brother o ya brother daje. And the Shahimam says Shahimam fefe. Makata yes, because I'm Ghana, my chief tansi say no ya mahima mo eni yedi mo. Because we are members of the Asante. Se be ya ja, ya de tun kukuro no nya bia hwe na buso na go na buso no. Ayete na kunini. Onua
eni yanko obi ya bua virtually wo munyina virtually eni na half of dia maka se obi ani obi ya bua eni wo ka se he na ma praise ono no oye no onye sikese obabi o bia twese boma na sikese hie na wo ebom mama ebom di bo mu ase de ma sikese yo hwim obabi o ohim amanfo hey bon kwanza ebabi wo fa abre pa omunyina baby omunyina wo bono so why this ugly because omunyina ya man hina mo bia so biase omunyina tapabani it is na ma na sekase sei abono obata fita o ma wenya asase wenya na na dia Jankwai, ni tie na obri ya bua. Mama ya hu obakwasam kaka. Eje ne ma tapa he nko ade obi efra tuntum no. Tie santima do go ya santima. Na kwa kwa brother onya mra ya daje. Ade hwahimam ka cha himam ka. Mama to sa ha. Ya so bokosam Ghana mama chief justice ya hu na mama ko mo. Eleti ni mo. Etu ko to bi na no so bibi no wa shebi. Sire be ya ja. To the extent that bad ya no problem kwa sanctify to one. But the bad ya see ya wo. Onya ene yanko obri ya bua ho. Le betu a lawyer kasi pa mama santima buno ene na half die meka se obi ani mobri yeboa ene wo ka se hwe na na mampra hie what you say samba ma hene baby the first abeg the positions o baby o na mama ko de ni free ban ye ho woman king that's it mama 1896 abrofo no chi pam mama no ko bani ara no re ho bon kwanza obaba be wu ha omuntumi nya ne papa was away for 30 years in fear bias omunyina wo bono bias e de no munyina send po ko kan yo mko ba 11 omunyina ya man hina omo do papa ko no nko school da opportunity sessions tam so obaba no ne prempe e kan na ma hina sekase sei abono obatetim o ma we nya asase we nya na na we fita ba no ho jankwai ya na sum ha ni fita wa ni ti hu bia fita wa so e bronia beta papa ne ama oba oye fita na kwa ya brother onya mranya dache ade shahimam cheche makato sa ha yesemba kwa sem Ghana mama chief justice ya hiyo funi amahema mungu mo bebre no video na no subscribe bi no TV sile be ya ja ade kiko ko nya bia hwe na busia na busia no ayeko sila ku onya ene ko obi ya bua ho obi ya bua ya lawyer kasia pa ayo juma ma santema from 1700 ene na half day maka se obi ya bua ene waka se hwe 1700 to 1824 ade antia na kisesi na ma antia na abo amayo that was the gidie brokum hima woman king that's it na peculiar about that mama di bo mu ase de maw wo ba bi o anu ntina ma tepa hene efra fufu ababi yana na mampo hene ye bia nya sa ye bia wo tepa hene wo bia se bia bo se tepa hene o no too from my no we na send for kan yo mo ko ba 11 too for baba yi we bi mo nyina ya man hina mo do mo so bi ase o too for baba eta no bo ase it is na no man hina tina se eni ye bia oni de so ba twa so tan no na na be so tan no ya se fita wo wono na tepa hene be tie wie ye no wono so be tie bia na fita wo ne ntuma mu na kwa ya brother onya mranya dace ade shahima cheche hima mpeto makato sa ha ya so ko se Ghana mama chief justice ya hiyo na mama ko mo eni ewo yana na mampo ne yi na no subscribe bi no wa share be ya ja ade kiko ko nya bia hwe na bu wo di ade bi ba ya na di fita bra ho na da ade bi ti se ya wa tumfo de nsa to so kasia pa oya juma masantuma ewi asie no obi so di akira sasa wadi ade bi be ka tumfo sa ti se di odi dwira no ta mafo se na de ko de ano sa na de o mamra dokuma aguna bo abedu ti se hima ya wo kan ma hwe betin o be pressure no oye so tano sasa ontimi mu bonkwansa ebabi tano bo ase ti abodom hene tano yere ase tano yere omunyina say it loosely omunyina wo tano yere de no munyina send po okay kan yo ko ba 11 tano no fa no omunyina ya man hina wo do ye so bi ase in fact
Oh, me na wasantimem. Not the last time I hear no was 800 years. Na se kase. Say, abunu obatetim. O ma we nya sa asatu we na we ya. Don kwai. No, ware ba fufuro. Lensem yenu miensa bia wode tu dwakirikire mu. Detia santima begu so ya santiman. Na kwa ya brada onya mrani adaje. E de hwahemam ka hwahemam ka makata ha. Yes ya pakosem Ghana ma chief chances ya he na ma nkomo eni yedi no. Ko video na subscribe bi wa shebi. Sile be ya de tu kukuro no nya bi ahwe na busua na go na busua no ayakase na akone ni. Nti ba bi obeko bi ese fita. Obi ya bua ho. Obi ya bua ya lo ya kase pa. Ene na half dear meka se obi eni obi ya bua. Ene wo ka se hwe. Na otware so ton ni fita nka ho a. Bridge no kro so. Ko ma hene ba bi. Na ka no be stop. Fiebre. Ka ni Dokum hima woman king that's it. That is tradition. That is Ashantis. Obabi. Na mama abakose mbako. Otimi bo kwanza ebabi. Sana msema choose na chance fu bibiri. Osika chire keke promote. Cupboard no na. Omunyina wo. Ayi so ai omunyina ya mind na wo. Abroso bi kan gonna na chapa. Na me fa nchire abanfo se. Mu chef abroso aba. Oba. Ona aba da. Oba na didi wie kwa. Atroso a obeba. Aburo abakati. Oma we nya asase we nya nana we ya ndia. What is it? Don't quite. Go na obi ya boa. Won't say asem. Da bia for tifo. Traditional ma premo santima begu so ya santima. Na kwa ya brother onya mrani adaje. E de hwahema mu cheche hema mu fefe. Makacho se ha. Yes ya bakosem Ghana ma me chief chances se he funya mahema mu nkomo eni yesi mo. E ko to video na no subscribe mu wa shebi. Sile be ya ja. Ya de tun kukuro no nya bia hwe na busua na go na busua no. Ayakese na kunu. Onya eni yenko obri ya boa ho. Se be ye movement bi ya kase pa o ya mama santima buno. Ani na half dear meka se obi ani obri ya boa. Afunu ye movement bia so wo santifo no. Onja be bia na santifo ne abofunu sia. Museum ye wo ha yi. Adum museum ho no. Hono ne be sia. Uma ke enuam ho no. Post office ne ncha opoku trading ncha ho ministries ho no. Hono abofunu be si be da no. Hono watch kese ni si ho no a. Na be chiro. Hono be si be da no. Omunyina DHL. Omunyina wo ba na wa chire ni nyina. Na ya bofo no. De no omunyina dim light side wa. Mono moti kurum ha ndi. Omunyina ya man na wo do mo. Yes yes. Now omunyina ya santo akoe. So there were series of meetings. Asana ya santo akaso. Abunu mama ni nyina ma go nya asatu we nya nana dia. Nana we ya dia. So what meetings? Dan kwai, ni tie na obi ya bo a. Aya akasikasa ba ya na ya santo ane be no. Detia santima do fo ya santima. Na kwa ya brother onya mranya dashi. E de sahimam ka chahimam ka. Makata sa ha. Ya se ba ko Ghana ma me ti ta se he nya ma hema mo nkomo. So ba tutu oboduanu a e so na no subscribe bi wa shi. Ya de tun kukuro no nya bi ahwe na busua na go na busua no. So there's this company in the UK your friend Martin company. Obi ya boy lawyer kase pa. Martin company in the UK no. Ene na half deal makase obi ani obi ya boy. Ene wo kase hwe. Nti ba no. Ebo be dumienu a. Ne be grong so what na meche. Grong Dokum hima. Na manfosie gazette. Perimotin adoma mo ana ebo no. Obabi o. Ana bo fa premoto. Sese, otimi mo bo nya bo pe na chese dumienu abo. Ya bodom hene. Dom se abrofo ne ya abrofo ne dat se ne be ya asantefo no be se. Ege no munyina se di ko o se kan mo ko ba ye hwe se mo ba. Munyina ya man hene o mo do mo do mo. Ko se bo ngunguro. Aba ma asantefo no se. Hey, Sankro for your attack woman. Say, a boon, or better to me. Oh, my way, asatu we na we and dia. Don't play. You couldn't see and I'll be a boy. Ghana for you now. Listen, you know, what is the Premo Santimado for your Santima. Perimartin, and the Sahimam catcher, him for Makato, your temper because I'm Ghana, my chief chances, and you can have my Premo. If you got to be and also subscribe. Lawyer na obri bo ayede abewura we mbati. Yenye nwie mampo ye die no. Enti
amama do ahemfo and na half a dear and what has a head and a namafu yen free near course now no that's the broken him woman that's it mama the boy was the mouth baby amanyine bebre bon kwanza occupants of nkonya no bebre abodom hene bye omunyina baby omunyina wo bon e ban se eh omunyina wo bon omunyina send po okenkan yo moko ba 11 omunyina ya man hene omudu omu bi na omunyina e wasantememu dabia you go on social media abunu obatetim Oma wenya asase wenya nana dia nana weya ndia no do wa santia nkuti na obri yeboa jai hoko nse ya sabia wari tu detichi deti asantema do ko ya asantema na kwa ya brother onya mranya dati ade shahima mutacha hima mfete makata sa ha ya semba kwa samgana ma chief tansi se he kunya mahima munko mo etu ko to video na no subscribe bi wa sire be ya ja ya de tun kukuro no nya bia na busia no go na busia no ayaka na kunu onya ene yanko obi yeboa ho obri yeboa lawyer katia pa o ya juma masantema the culture of the Ashanti and then Asantema for obi ani obri yeboa and what can say na na mampre yi shatre man hene baby boko be na wa tu asa santu do brokum hima wow you are lessons ebo mi dibo Asantema nkabom lessons Wanchi sase ontimi mu bon kwanza baby after 1959 Wanchi hasn't been an active member of the Asantema and so Wanchi aba de no mu na send ko okenkan yo mo ko ba 7 awu na ya man hina mo do mo that is the Ashantis for you awu nyina wa Asantema mu Asantenkai nyese bia nkai papa ye demum ofum kwa abunu obatetim oma wenya asase wenya nana dia nana weya ndia ya wudi nkai ya enye no crowd no e baaye no nsem yenu miensa bia wori crowd no e baaye no anya crowd yeti Asantema begu so ya Asantema na kwa kwa brother onya mranya dake ade shahima mkacha hima mkacha makata sa ha yeso kwa samgana ma chief tansi se he kunya mali mama ko mo mo etu ko to video na no subscribe bi no wa share se be ya ja etu kukuro no nya bia hwe na busia na go na busia no ayaka na ko onya ani yanko obi yeboa ho obi yeboa lawyer katia pa o ya juma Asantema ene na half a day meka se obi ani obi yeboa ene wo ka se hwe eno so e kire se Samba mahine baby Asante hene base ya na so so na baby o sabe uko fa benin agona na to gazette mama bo dibo mwase de maw o baby o what you say then you have another group of people one say omo be gina na omo to nyuno to for crowd o ti apaka na o say o say na ndi o say na ye e kire say e kire say omo de omo ko ba 11 omo dane o say omo nyina ya man hina omo do omo bie cho biase bebe didi o bebe no bebe da e wa Asantema o say omo nya mumma e fe na mumma abunu sare mrane no omo wenya asase wenya nana weya ndia oledunu ono na mumma na mumma de no o kana bakosem no so o tie na bakosem na begu so ya Asantema na kwa kwa brother onya mranya dake ade shahima mkacha hima mkacha makata sa ha yeso bakosem kana mama chief tansi se he kunya mama ko eni edi mo so to video na no subscribe bi no wa share sire be ya ja ya de tun kukuro no ya bia hwe na buso na go na buso ayaka si na kunani ani yanko obi ya bua ho for them about 5 or 7 times Ashantis couldn't defeat them ani na hapo die makata obi ani mo bia bua ani wakata he na na mampre bi ni wo be ha no nko ade Samba mahine baby o ni ba ma bi ko ye betwa ni o baby o brokum hima hima king gazette mama ebo mi dibo mwase de ma Asante hene bia be ko bia sa bibi nu sase ontimi mu bon kwanza e baby ti abodom hene so you say the real typical Ghanaian akan culture de no mu nyina send real typical Ghanaian akan
culture awu nyina ya man hina o do o bia nso bia se what you say chiri grass atena kwa tisere na man hina tina se woni nkyerase sei abunu obetetim and I'm told to one of friends more than 200 years na we yan dia a chere yie na obri ya boa ana cheno so kra no so more than that Tintia santima na pasa yanko ne kotoko na kwa ya brada unya mranya daje ade shahima mtete hima mfefe makato saha yesi abakosa mzana mama chief tansi sahiyo kunya mwana mamungu mo etu kwa tu video na no subscribe bi no wa shebi sire be ya ja ade tu ku no nya bia na ayakasi na akuni onya ene yanko obi ya bwa Ajoso beja sante kuma beja sante mampom beja sante ene na hapo beja makase obi ene beja ene wakaza beja sante asumija beja sante kwa jamani baby jamase ni beja sante baby brokum hima woman king that's it but they na bakambo mwaye no 1700 and you know the kwawus he played a major role but most of the kwawu kuro nyina ya asante ya dansefo omunyina wobuno kwawfo no kuro bebre na send po okenkan yo mko ba 11 bebre omunyina ya man na kotoko ka ho no once in year we be kotoko anwa kotoko da gomba kotoko pe basi ya sa abunu obetetim o ma wenya asase wenya nana dia nana weya ndia so ko ke na obri abo nana no bebre oba mi no nyina yesumija wori tu de tie mu nti be nyina be ba ya na so ya santoma na kwa ya brada unya mranya daje ade shahima mchecha hima mfefe makato saha yesu abakotem kana mama chief tansi sehi kunya mwana mamungu mo the baby no baby the baby fought on the side of the Ashantis in the ayakasi na akunini onya ene yanko obri ya bua ho obri ya bua ya lawyer kasia pa o mama kantama no baby no in 1975 there were a series of meetings between Ashantis and the British. Now some really baby and hold to palma bay for me was na ya dance and send Ashanti for the so now bro and DJ say omo treaties in baby represented Ashanti several times omunyina baby omunyina represented Ashanti several times omunyina wo yes bonun kwanza okay kan yo mo ba 11 omunyina ya man hina wo bia nso biase omunyina serena no ma hina na sekase abunu tena munyamte ase o ma wenya asase wenya na weya ndia ya unsa na obi ya boa ne do ti ye no ase alo ya fo betina ase no si nkonnwa ati se de omudi ase na kwa brada unya mranya daje ade shahima mfefe makato saha yesu abakotem kana mama chief tansi sehi kunya mwana mamungu mo ene yedi etu ko to video na no subscribe bi no wa shebi sire be ya ja ya de tu ko no ya bia se na buso no go ayakasi na ko ene ko obri ya bua ho oni hia me pa obri ya bua ya no ya kasia pa o ya di mama sante ma buno ene na hapo je wakase obia ni obri ya bua ene wakaza central region na ma kwa yi na in the central region na menchia anwono manyene so I have a lot of friends in Volta region so mama so that is it quickly maminko